U nastavku najavljujemo Dan italijanskog dizajna. Sa nama je Jelena Radovanović iz Italijanskog instituta za kulturu. Dobro jutro. Dobro jutro. Ovaj događaj nije samo u Beogradu. Ako se ne varam, već u 100 gradova, a mi smo po prvi put. Tako je. Generalno događaj se po prvi put organizuje u svetu. Dakle, Dan italijanskog dizajna je inicijativa koja se pokreće ove godine. Pokreće Ministarstvo spoljnih poslova Italije u saradnji sa Triennaleom i sajmom nameštaja iz Milana i organizuje se u 100 gradova na svim kontinentima, dakle u svetu, tako da od Montreala, Los Angelesa preko Lime, da kažemo Sidneja, Osla i tako dalje, i Beograd je jedan od gradova koji se našao na ovoj mapi i manifestacija se dakle organizuje, kao što ste rekli, 2. marta. Oni su nama bliski, a čini mi se i mi njima, da li zbog geografske blizine, i svakako verujem da će dosta posetilaca biti na oba događaja. Jedan je u Mikseru. Tako je, pa u pravu ste da prosto Italija i Srbija jako su bliske i sarađuju na svim poljima. Kada je dizajn u pitanju, dizajn u Italiji prožima i kulturu, i umetnost, i filozofiju, dakle mnogo više. Pa karakteriše ga ono što ga, da kažemo, čini čuvenim i poznatim i prepoznatljivim u svetu jeste kvalitet samih proizvoda, materija koje koriste, zatim izuzetna pažnja koja se poklanja proizvodnji, vodi se računa o životnoj sredini, vodi se računa o onome ko pravi taj proizvod i onome ko će ga koristiti. Velika originalnost, velika inovativnost. Znači, dizajn, ukoliko ćemo da odemo u prošlost, potiče još od vremena renesansa, od Leonarda da Vincija, izuzetnog talenta, ali da kažemo pravi bum i proces se desio posle Drugog svjetskog rata i konstantna inovacija ideja i metoda koje se koriste, jer prosto prate se inovacije u tehnologiji i u materijalima. Razumljivo. To je razumljivo, tako, i to je sve ono što, da kažem, dizajn italijanski pre svega čini izuzetno prepoznatljivim i poznatim u svetu. U Mikseru se dešava nešto zanimljivo. Tako je, jedan od događaja jeste u Mikser House-u, koji opet nije slučajno odabran, jer u pitanju je, da kažem, na neki način, tako je, bit će na okrugli sto, a Mikser je sam po sebi simbol kreativnosti i kreativnih talenata. Tako da bit će okrugli sto od 18 časova, ulaz je slobodan. Na tom okruglom stolu ulazi ambasadora italijanske kulture, pošto svakom od ovih 100 gradova će biti po jedan ambasador italijanske kulture. Biće italijanski arhitekta Nicola Di Battista, koji je inače veliko ime u svetu arhitekture i dizajna i direktor je vrlo poznatog časopisa Domus, koji se upravo bavi arhitekturom. I njegovi sagovornici na ovom okruglom stolu će biti Vladimir Lojanica, arhitekta i profesor sa Arhitektonskog fakulteta, zatim biće modna kreatorka Dragana Ugnjenović, biće industrijski dizajner Marko Luković i također još jedan profesor sa Arhitektonskog fakulteta Zoran Đukanović, izvinjavam se, koji će se naći u ulozi moderatora. Koliko u sferi dizajna sarađujemo? Sarađuje se dosta sa Italijom, da kažem, u svim oblastima, i negde ideja ovakvog jednog događaja jeste da ti takozvani ambasadori, ali tako, italijanske kulture, kada se vrate u Italiju, da prenesu utiske i to što su saznali ovde od srpskih kolega i u drugim gradovima, dakle od lokalnih kolega, pa da se tu onda stvore dalje još, da kažemo, nove mogućnosti saradnje, da se vidi gde se to prožimaju naše kulture i gde se prožima sam način rada i tehnologije koja se koristi u dizajnu. Biće prisutan i italijanski ambasador? Svakako, italijanski ambasador će biti jedan od učesnika, a nakon Miksera, koji je možda onako malo, da kažem, stručniji skup, da kažem, namenjen je istraživačima, studentima, arhitektama, znači svima onima koji žele da saznaju nešto više o toj oblasti, a svakako otvoreno i za sve one koji prosto su znatiželjni da vide kako će sve to izgledati. Novinari, na primjer. Na primjer, svakako. A nakon toga se selimo u tržni centar Ušće. I vi ste ceo dan tamo? U tržnom centru ceo dan će biti, tako je, od 10 do 22 će biti organizovan taj mini sajam, da tako kažemo, italijanske kulture, gde će cilj jeste da se Beograđanima i posetiocima uopšte na neki način približi italijanska kultura i italijanski proizvodi, tako da ćemo imati izložene i hrana
koja naravno svakoga oduševljava, tako da bit će izložene i znači, te čari gastronomije, bit će izloženi automobili, vespe, nameštaj italijanski, znači prosto prilika da se onako izbliza vidi nešto od italijanskog dizajna, a od 20 časova, dakle nakon ovog događaja u Mikseru, dakle selimo se u Ušće zajedno sa ambasadorom italijanskim, gospodinom Giuseppeom Mancom, selimo se tamo i bit će jedan kratak zabavni program. Biće malo italijanske muzike, bit će jedan performans koji je inspirisan karnevalom u Veneciji, prosto februar je mesec karnevala i imat ćemo jedan mini koncert, znači bit će muzički deo kada je DJ u pitanju, a bit će i mini koncert Volare na 3 načina. Sigurno znate pesmu Volare, pa ćemo vidjeti čuti, tako je, u izvođenju dečjeg hora Kulturnog centra Beograd, zatim u izvođenju jedne džez pevačice Nevene Račić i u izvođenju jedne operske pevačice Tijane Đuričić. I zbog toga, dakle, Volare na 3 načina. Koliko očekujete posetilaca baš na tim događajima? Opet, s obzirom da je negde Italija popularna kod nas. Italija je popularna i ja mislim da sve u vezi sa Italijom prosto privlači ljude i negde budi tu znatiželju u njima da vide a šta je to što Italija ima ovoga puta da pokaže. Mi se svakako nadamo da će veliki broj ljudi posetiti oba ova događaja. Možda je događaj u Ušću više za, da kažem, svakoga, za sve uzraste, svako ko je ili u prolazu može jednostavno da svrati, slobodan je ulaz na oba događaja, tako da apsolutno svi vaši gledaoci su dobrodošli. Koliko često organizujete događaje ovog ili sličnog tipa? Pa kao institut? Italijanski institut za kulturu je dosta aktivan. Konkretno ovaj događaj se radi u saradnji sa ambasadom Italije, čije smo mi kulturno odeljenje, ali inače institut je vrlo aktivan kada je italijanska kultura u pitanju. I ne samo italijanska, nego i srpska. Na neki način otvaramo svoja vrata i srpskim umetnicima i nudimo priliku i da pokažu nešto svoje i nudimo prostor za izlaganje, znači prosto i studentima pre svega da dođu do izražaja i dajemo im taj neki prostor gde će se oni istaći. Mi od filmova, koncerata, izložbi, događaja ovog tipa koji se održavaju na svetskom nivou zaista svake nedelje nešto u institutu ima, tako da sve one koje interesuje italijanska kultura kao i jezik, jer između ostalog nudimo i kurseve italijanskog jezika, znači pozivam sve da dođu, da svrate do nas, znači svako će pronaći nešto što će mu se svidjeti sigurno. U nekom narednom periodu šta možemo da najavimo, a da je zanimljivo kao ove događaje? Da, mi recimo svake srede imamo filmove, znači imamo mali bioskop, da kažem, kod nas, italijanske filmove, možete da dođete, da ih gledate. Sad u martu mesecu će biti nekoliko koncerata, u principu mesečno bar 2 koncerta imamo. Nedavno smo imali operske pevače, nekada je to klasična muzika, znači prosto i različite vrste muzike, tako da kažem, od ovih većih događaja slede nam izložbe, recimo maj i jun ćemo imati jako lepe izložbe kada je moda u pitanju, tako da za svakoga po nešto, kao što sam rekla. A što najbolje prolazi? Pa verovatno moda, rekla bih moda i te izložbe. Svakako koncerti, filmove možda su zanimljivi za studente i pošto po našim bioskopima nemaju prosto prilike da gledaju italijanske filmove, tako da možda su filmovi kod tog mlađeg uzrasta, popularniji koncerti svakako za svakoga ko voli muziku, ali obično su izložbe te koje zaintrigiraju najviše i koje povuku ljude da dođu da vide. Da još jedno kažemo, 2. mart? 2. mart, Mikser House od 18 časova, okrugli sto na temu savremene arhitekture i dizajna i tržni centar Ušće, dakle od 10 do 22 mini sajam italijanske kulture, muzike, proizvoda, a u večernjim časovima, dakle od 20 zabavni program u tržnom centru Ušće. Hvala vam na gostovanju. Hvala puno.